Laong. Hmm. Amang kagikan. Nung marang kay baligyan ako kay may bugas sa balay among kanon ra kay kuan saging og kuan blanghoy. Ano nga agmarang kay ibaligya nimo palit nimo bugas. Kay inyong kanunon saging ug balanghoy. Amo na imong mama. Patay na. Imong papa Minyuglain. naminyuglain. Pila mo kabuk magsuon? Duha. Duha. Sa ato pagibiyaan mo sung papa. Imong mama namatay. Kinsa may nagbuhi sa inyo karon? Kamot ni para mo nabuhi. Maningka na ning kamot mo para mabuhi. Oh, Wala day mo ilulo na. Lula. wala na. Wala na. Sa ato pa kamura duha sa imong igsuon nagpuyo sa inyong balay karon. Nya unsa man yung imong trabaho? Magpasol ko kay kan para maka palit yung bugas. Magpasol ka para makapalit og bugas. Ibutang sa imong marang bi. Unsa man puy trabaho sa imong igsuon? Eskwela man niya. Aw nag-eskwela imong igsuon. Kinsa may nagpa-eskwela sa imong igsuon? Ako. Ikaw nagpa-eskwela sa imong igsuon nga bae? Mao? Unsa may racket nimo para maka-eskwela imong igsuon? Tiga ko tong balas. Maghakot kag balas. Unsa pa? Ang galon. Maggalon. Magpasuhol ka. Unsa pa jud kani ingon ani og timbungag marang manguha ka baligya. Mao? Nagbilib kay kuno mga bata ba kay ipa-eskwela nimo imong igsuon Tungod sa paborihon niya. tungod sa kapobrehon. Ipatay na sa mama. Hindi to yung papa ko. Kamot po kuya. Makamana ko sa akong isuon. Maningkamot ka para makahuman imong igsuon. Sus. Bilib ko sa imong nga bata ba sa imong pagidaron. Naningkamot ka para makahuman ang imuhang maguwang. Unsa na may grade sa imong maguwang ron? Grade Grade 10. Ikaw nag-eskwela ka? 10. Nindang po ko. Niundang ka? Nindang po kaya akong isuon pa eskwelahon. Niundang ka kay imong igsuon pa eskwelahon? Ako na lang manrabaho ya kay para makaman akong isuon. Ikaw na lang man natrabaho para makahuman imong igsuon. Sus, mao. Matay kabiliban jud ka nako nga bata ba? Tagsara jud bata nga gisakripisyo yang kugalingon para makahuman ng iyang maguwang. Nya karon tagpila man ang imuhang kuan, tagpila man na imong marang. Tag-25 ko man eh. Tag-25? Musugot ka nga ako na palit ana. Yung marang. Sugot na. Musugot ka. Hangyoon ko lang 75 eh. Kanang tulo. Ay kanang upat. Okay ra sa imo. Para di na nimo ibaligyas lain. Ha gani nagikan imong marang? Dito sa ubos? Sige. Oh, na kay Cecilio? Wala ba ya? Wala kay Cecilio ani? Ay imuhan na lang na oh. Ha? Para mapalit nimo bugas ha. Una pa oh. Magi. Nya pa din kamot gyapon ha. Salamat kaya. Wa ko na daw miya kay kunong kwarta. Mo anak ra gyud ha. Ipadayon imong pagkamaayong igsuon ha. Nya karon ha naman ka muli na ka. Muli na ko. O sige ikaw. Imuhan na lang ng bitong marang ha. Ibaligya na sa lain may na lang makapalit ka nagbukuan ha. Madungagan palit og bugas. Salamat ya. Sige, amping.